dina anu mentiwas ke umane men sugih ngideh api. Ditu men sugih ngomong. Mentiwas. Alihin lalu icang kutu. Yang coba telah bukan icangnya dia api. Ya nak lupain man bahas. Nah, mentiwas ngalu kutunya men sugih kanti tenai manis mon. Itu mentiwas upah bahas acara jam eken men sugih demen kena mentiwas mana api man bahas yang galak boleh ngelakan-lakan di Cimane men sugih buwen yang mesik-sikan dan kudu mau kok ngengalang ya ke umane men mentiwas nyai tiwas kudu dicai konen telah icang man kudu ben aukot ne jadi uliang masih cari ada duni sahut mentiwas memang masih coba jangan diam. Nah tuh coba abah main angkot pesile itu pesawat nenek suge nasi